Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa kane tariki 17 z'ukwa kane mu 2025. President Trump yaneguye bikomeye umukuru wa banki nkuru ya Amerika Jerome Powell asaba ko haba ivyo yise kumuheraheza kuko yaracerewe cyane kandi ko yibeshe kubijanye no kugabanya inyungu ku ngurane. Tanzania yagabishije ko izohagarika ibirimwa byose biva muri Malawi na Afrika y'Epfo nimba ivyo bihugu bibiri bidakuye ko inzitizi z'ubudandaji ku bicuruzwa vya Tanzania ku munsi wa gatatu uza. Volodymyr Zelensky yasabye ibihugu by'Abasomambike na Ukraine kongereza igitutu ku Burusiya kugira ngo intambara ihere. Twafitiye n'igikino c'urunana aya makuru ahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Amakuru yacu tuyahere muri Amerika. President Trump yaneguye bikomeye umukuru wa banki nkuru ya Amerika Jerome Powell asaba ko haba ico yise kumuheraheza ku majambo yiwe. Ku mbuga hwaniro Bwana Trump yagirije Bwana Powell kuba yacerewe cyane kandi ko yibeshe kubijanye no kugabanya inyungu ku ngurane. Yavuze ko yari kuba yarayigabanyije nk'uko banki nkuru y'Uburaya yabigenjeje. President nta bubasha afise bwo kwirukana umukuru w'ikigega ca Amerika, ariko bisa nuko ari ubwa mbere asavye ko Bwana Powell akugwa mu kazi. Abaganga bo muri Sudani bavuga ko igisagara ca El Fasher cahindutse ibohero n'ahantu habera ubwicanyi bwo mu kivunga inyuma y'imisi myinshi y'injyane mu karere ka Darfur. Ishiramwe ry'abaganga bo muri Sudani rivuga ko nta hantu hatekanye ku basivile kandi ko amazu, ibitaro, imisigiti n'amashuri vyibasiwe n'ibitero by'abagwanyi bitwara gisirikare b'umugwi wa Rapid Support Forces RSF umupfunyafunyo. Imigwi y'abaganga n'abakozi b'abakorerabushake bavuga ko abasivile barenga 50 bishwe mwitana mu mitwe riherutse kuba hagati y'ingabo za Sudani n'abagwanyi ba RSF. Tanzania yagabishije ko izohagarika ibirimwa vyose biva muri Malawi na Afrika y'Epfo nimba ivyo bihugu bibiri bidakuyeho inzitizi z'ubudandaji ku bicuruzwa vya Tanzania ku munsi wa gatatu uza. Leta ya Tanzania kandi ivuga ko izohagarika ibicuruzwa biva muri Malawi na Afrika y'Epfo bica ku gataka kayo bija mu bindi bihugu harimo n'icambu ca Dar es Salaam gushika ayo mategeko akuweho. Ni inkuru ya Alfred Lastek muva mu ijwi rya Prime ndi ku Magenge. Iryo gabisha Tanzania irigize inyuma yaho Malawi ifatiye ingingo ko atabicuruzwa bivuye muri Tanzania bisubira kwinjira muri ico gihugu, harimwo ibifu n'intete vy'ibigori, umuceri, ibitoke na tangawizi. Umushikiranganje wa Tanzania ajejwe uburimyi Hussein Bashe mwitangazo yasohoye ku rubuga X yanavuze yuko Afrika y'Epfo ibandanya kandi kuzibira ibitoke bivuye muri Tanzania nubwo haciye imyaka babiganirako. Bashe yavuze ko ingingo yafashwe ari yo gukingira abarimi n'aborozi ba Tanzania no kugira ngo habe ubudandaji atawe burenganya mu karere. Yavuze ko Tanzania izonahagarika kugurisha ifumbire kuri Malawi hamwe itovanaho izo ngingo zibuza ibidandazwa vya Tanzania kwinjirayo. Abadandaza bo muri Tanzania bategetswe kudasubira kurungika muri Malawi pome n'imicungwe bivuye muri Afrika y'Epfo. Bashe yavuze ko utwigoro twose two kuvugana hagati y'ibihugu twananiwe, ko rero hageze ko Tanzania ikingira inyungu z'ubutunzi bwayo. Hamwe vyoshika zizoba arizo ngingo za mbere z'ubudandaji President Samia Suluhu afatiye ivyo bihugu bibiri. Tanzania, Malawi na Afrika y'Epfo byose bihurira mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC. Ivyo bikaba vyerekana icuka kibi kiriko kiriyongera muri ako karere. Mu bihumbi 2023 igihugu ca Malawi kidafise umuhora kw'ibahari carabujije ko ibigori bidaseye
bisubira kwinjira muri ico gihugu bivuye muri Tanzania na Kenya ku gutinya ko vyokwiragiza indwara yitwa necrose y'ibigori yashobora guhonya ico giterwa mbumbarugo muri Malawi. Kubw'ikigo ca Tanzania c'ibiharuro vy'ibiba mu gihugu hagati y'umwaka wa 2018 na 2023 ibicuruzwa biva muri Tanzania vyinjira muri Malawi vyarongerekanye ku rugero rwa 25 n'igice kimwe kwijana buri mwaka, amafaranga ava ku miliyoni 70.4 mu bihumbi 2018 ashika ku miliyoni 215 z'amadolari mu bihumbi 2023. Volodymyr Zelensky yasavye ibihugu vya Mozambique na Ukraine kongereza igitutu ku Burusiya kugira ngo intambara ihere. Yashize ubutumwa bwiwe ku mbuga hwaniro mu gihe umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio n'intumwa idasanzwe Steve Witkoff bari Paris mu biganiro vy'amahoro. Bariko baraganira na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe n'abaserukira ibindi bihugu vy'Iburaya vyafashije Ukraine. Muri Ukraine ubwaho abantu batatu bapfuye harimwe n'umukobwa w'imyaka 17 mwijoro ryakeye mu gitero c'utudege tutajamwe abadereva tw'Uburusiya mu gisagara ca Dnipro. Israel yatangaje ko yahinduye ibice 30% vy'akarere ka Gaza ihagira akarere katarangwamo ibikorwa vya gisirikare mu gihe ibandanya kugaba ibitero. Hagati aho ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu bababa ibihumbi 420 bahunze kuva amasezerano yo guhagarika ingwano ahagaze mu kwezi kumwe guheze. Ivyo bikaba vyatumye haduka amakuba akomeye ku bantu. Ni inkuru ya Yolande Nere muva mu ijwi Yvette Kabatesi. Igisirikare cya Isirayeli cyakomeje gusenya amazu irafa mu majyepfo ya Gaza, agace cyongeye kwigarurira muri iyi minsi. Cyari giherutse gutangaza ko kigiye kwagura icyo cyise uduce tw'umutekano mu rwego rwo kongera igitutu kuri Hamas ngo irekure imfungwa zayo zisigaye. Cyakora amagambo Minisitiri w'Ingabo aherutse gutangaza agaragaza ko umugambi wabo ari wo kurekera ingabo zabo mu bice bimwe na bimwe. Israel ivuga ko izakomeza gukumira imfashanyo kwinjira i Gaza nk'uko imaze ibyumweru 6 ibikora. Israel ishinja Hamas gukoresha imfashanyo nk'uburyo bwo gukomeza kuganza abaturage. Ishami rya Loni rifasha ryemeza ko gufunga inzira inyuramo iyo mfashanyo byatumye amahema yo guha abahunga bashya ashira, kandi ko ububiko bw'ibiribwa, ibitoro n'imiti nabyo biriho bigabanuka. Ni saa 11:39 muri 37 muri Antunga muri studio za BBC London. Ni saa 12:37 mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva no kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, kuri Radio Homoriza mu Burundi, ku rubuga rwacu rwa Facebook live. Makuru yacarabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Yusuf Ndayizeye Bataziranya ni izina rivugwa cyane kandi rizwi mu gihugu c'Ubufaransa. Uno Murundi akina inyuma y'umugwi OGC Nice, numwe mu bakinyi bakomeye mu kibanza cabo mu higanwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa. Ubu akaba ikigwanirwa mu migwi myinshi yo mu Bwongereza no mu Butaliyano. Nyange w'imyaka 26 yaguzwe imiliyoni 11 n'igice y'amayeho amafaranga y'abanyaburaya. Akaba yabaye umukinyi wa mbere w'umurundi yaraguzwe amahera menshi. Yamara vyose ntivyamye vyoroshe kuko yaciye mu buzima bugoye, harimo inzara, ubukene no kubura ivyankenerwa mu bwana bwiwe. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yamusanze mu gisagara ca Nice mu Bufaransa, maze dutegurira inkuru ikurikira. Ugishika ku kibuga c'indege ca Nice mu majepfo y'igihugu c'Ubufaransa wakirwa n'amasanamu y'abakinyi ba OGC Nice. Numwe mu migwi ikunzwe cyane muri ico gisagara, kiri ku nkengera y'ibahari Mediterane, abantu nabo baba muri Yoni. Isanamu ya Yusuf Ndayishimiye, umurundi w'imyaka 26, akinira muri uwo mugwi uri mu cicaro ca mbere mu higanwa rikuru ry'Ubufaransa. Igihe twahashika yari imanitse hagati mu zindi ku kibuga ca OGC Nice. Uwo mukinyi wa kera wa Aigle Noir y'Imakamba ari mu bakinyi beza bazibira mu higanwa ry'Ubufaransa. Yamara yatubwiye ko yakuriye mu bukene, aho byashika akanabura n'ico afungura, atawarazi ko yo barurangiranwa mu mupira Buraya. Bilikuwa vigumu mais en général monsieur byari bigoye. Muri rusange twebwe dukina umupira muri Afrika tuba dukenye. Aha mu Burundi usanga tuba mu makartier ya Buterere, Cibitoki, Buyenzi, Bwiza.
turazinanye ntacyo dufise turakenye ubuzima buragoye ariko igikuru ni ugukora n'umwizero no gusenga Imana kuko igihugu cacu nta bakinyi b'icitegererezo dufise dukina ata myambaro dufise tuja gukina umupira w'amaguru ata n'ibirato dufise aho haraho tuja gutira ibirato vyo gukina mu bagenzi bacu ndibuka umunsi umwe naja gutira ibirato mugenzi wanje naronse umurugwi wo mu cicaro ca kabiri ariko aranyima ana ekipe nandaza mu deuxième division akaninyima Nyange nkuko bamutazira abagenzi biwe n'abakunzi biwe asaba akiri bato bari mu nkino kutihebura kuko byose bishoboka. Naangalia nyumbani, naangalia maisha nyumbani. Nararaba uko dukenye muhira naho ntabivuga nivyo vyatumye nkora cyane nubu haraho nsubira muhira nkaraba ivyo ndabagejeje ko nkumva mpimbawe nibutse ubukene twari dufise nkibaza nti mbega ni jewe nabakuye mu bukene kubera umupira nubu nca mbona ko ntarashika ngaca nshiramo inguvu nyinshi naho nshima Imana ivyo ngezeko simpengeshanya gukora n'abandi ntibacika intege ndazi ko hari abazobabwira ko badashoboye umupira ariko ntibizo baca intege kuko na jewe harabambwira yuko atacu nzovamwo mu mupira ariko abambwiye gutyo ubu nibo bankeza ko bansengeye urundi rwaruka nkanje ndasaba ntibihebure cyane cyane barabe ubukene abavyeyi babo bafise bibatera umwete wo gukora cyane kugira babakure mu bukene kuko ibikorwa vyacu nivyo bizokura abacu mu bukene usiacha mifanye kazi jo kusanje maisha yako yetu c'est possible. Ndayishimiye Yusuf avuga ko indoto ziwe ari uko umugwi seruka y'igihugu uburundi asanzwe akinira woshika kure mu gikombe ca Afrika. Ikindi cifuzo ciwe no gushira uburyo mu gufasha impano z'ugwaruka. Ndio niko na miaka ndacafise imyaka 26 indoto zanje no gukina igikombe ca Afrika cyo mu 2027 nzoba mfise imyaka 28 ngomba gukina ibikombe vya Afrika bitatu bikurikirana nkinira igihugu canje c'u Burundi izindi ndoto mfise no gufasha abakiri bato cyane urwaruka ahambuze urwaruka mbavuze abakinyi abaririmbyi n'abigisha ijambo ry'Imana ntegerezwa gushiramwe uburyo ndabafashe kuko nimba nshitse aha nuko harabamfashije ntasaidia wengine. Yusufu Ndayishimiye mu mwaka uheze akaba yatuwe mu bakinyi 10 bambere beza b'abanyafrika bakina mu higana ry'Ubufaransa bahatanira agashimwe kitiriwe umunyakamerune Marquis Vivien Foe gatangwa buri mwaka ni radio y'Abafaransa RFI mu gisagara ca Nice mu majepfo y'Ubufaransa Alain Majesté Barenga. Amerika na Somalia vyagavye ibitero vy'indege ku bagwanyi ba Al-Shabaab mu ntambara yo gushaka kwigarurira igisagara gikomeye kiri mu buraruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Somalia ivuga ko abagwanyi 12 b'umugwi wa Kisilamu bishwe i Adaniabar harimwe na bamwe mu barongozi babo bakuru. Al-Shabaab yari yagavye igitero kuri ico gisagara mu ntango z'iyindwi. Uwo mugwi ugenzura ibice binini byo mu manuko no hagati muri Somalia maze imyaka hafi 20 ugwanya leta. Haya ni ibitero by'abajihadiste beruka kugabwa harimwo n'ivyagabwe kuri kurikirane rw'imiduga igendanira President Muhammad. Imbere yo kuja mu kino c'urunana ndababwire ko sentare ntahinyuzwa y'Uburusiya yahagaritse izitizi zari zarashiriweho abatalibani ivyo bikaba bigiye kuba intango yuko uwo mugwi ukugwa ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba. Iyo ngingo ntivuze ko uwo mugwi wemewe icese ariko vyerekana kwiyongera k'ubucuti. Bivugwa ko Moscow iri kwirategura gukoresha Afghanistan nk'ikibanza gishishwamo gaze kandi President Putin yise abatalibani abafasha mu kugwanya iterabwoba. Uburongozi bw'Uburusiya canke Kremlin bwarakiriye intumwa z'uwo mugwi inshuro nyinshi mu myaka bikenya iheze. Ubu numwanya w'igikino c'urunana. Nadine byamukomeranye nyirabazungu wabyutse yihanangirizo Norine abitewe n'iki n'urunana ntumbwe ngo ikibazo cyanyu ngo nagifatiye mu kirere sinzi iyo biva niyo bijya rero ntugupfa kuvuga gusa. Njye nashaka kukubwira ko ibyiza ari ukubanza ukamenya ko ikibazo cyatangiye noneho ukabona kudukebura niba hari uhanuka muhana. Umva
uko byaba bimeze kose kirazira nta mugore ukoresha amafaranga y'umugabo batabyumvikanyeho kirazira kandi wumve ngo kiraziririzwa nese niba ari Karemera bakubwiye ko yababajwe nuko nakoresheje amafaranga yampaye kuki atakubwiye icyo nayakoresheje icyo wakoze cyose kirazira gukora ku ifaranga ry'umugabo atabiguhereye uburenganzira ariko nanjye nyine sinayaguze inzoga cyangwa ngo nyajyane kuyakinira urusimbi icyo nayakoresheje nacyo cyari ingenzi umva Nori nakubwiye ngo niyo waba warayaguze amata y'umwana ntabwo ugomba kubikora utamenyesheje umugabo kandi ugomba nguciriye ku mayange ejo nibihinduka ntuzavuge ngo nyirabazungu ntisinakuburiye ndabyumva da ikindi noneho numvise amabere akikora ngo usigaye wanga no kumworosa ikiringiti cye nk'umugabo koko karabaye nanjye rero nkajya mu bandi ngo bagire ngo mfite umugabo Karemera yakubwiye n'amabanga yo mu cyumba atabimbwira se ariko se ubundi umuntu niba adashaka kumva wowe urumva cecekaho sinongere no kumva uko apfura uzi ko abana bo mwataye umuco byarangiye iryo jambo riba ubwa mbere n'ubwa nyuma mbyumva mu matwi yanjye none se kuki atakumva ibyo musaba ngo abikore ariko akumva ko ngiye byansaba nkwiriye kubikora ndakubwiye ngo bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma nta mpamvu n'imwe ibaho yo kwitwaza wanga gufubika umugabo ikiringiti cye urumva sinabonye nyogokuru wari umukecuru uciye akenge uzamubaze natakubwira ko ibyo wakoze ari ubukunguzi uzangaye birareba ngewe na Karemera ndumva nta mpamvu yo kubizanamo abandi bantu rwose noneho rero ejo cyangwa ejo bundi nareba ahandi yirwanaho sinzumva uvuze induru ngo umugabo yagutaye kuko ntabwo umwana wanjye azicwa n'amerwe y'inyama atananiwe kotsa Shanadine ngaho ufata umwanzuro turakomeza kuzenguruka cyangwa tundi twishyuye turi mu isoko dutahe buriya se tugure turadusurubeti cyangwa tugure kariya gapantaro n'agapira shingiye nabonye udusurubeti two twiza pe kuko niko dushyushya umwana cyane ariko na kariya gapira ni keza mujye none si ibyo mu isoko byose urashaka kubigura wahora ni ikibazo nyine guhitamo byangoye ntabwo rero twirirwa mu isoko ngo turiraremo na di fata umwanzuro rwose pe sibyo reka nkore kuko tugiye kubigenza mujye reka turikure cya gikapu cy'ubururu none imyenda dutwe turadusurubeti noneho dukatuze tureke ko kariya gapira na kariya gakabutura bakatuduhera bitatu sibyo none ko amafaranga yo biyamaze na di utaragura ibigoma baba uzajya umweka mu ngoti cyangwa nyirabasare umva ntituragura n'itiguma n'umutaka koko mbega we ibi ni biki n'umutaka mujye uzi ko nanjye umutaka nawe wikagana di baba we ko tutarawugura ahubwo se kumva ntacyo dufite mujye ko numva agasari kamfashe bigenze bite rya kandi yazugura shonje na di oya ntabwo ari inzara numva bihindutse ahubwo mba reka mbe nicaye hano twumve oya wikwicana di reka mbe nicaye mujye mbabarira ihangane tugure ibyo tugura rwose na di dutahe uruhukire mu rugo sibyo ayiwe birakomeye mujye ayiwe birakaze pe ntabwo ari ibisanzwe pe yego mana ayiwe mujye reka mbe nicaye hano gato turakomeza duhaye nyuma oya wikwicana di werekana cyane mu isoko ihangane tugure ibyo tugura ahubwo dutahe uruhukire mu rugo ayiwe birakaze mugeni we ntabwo ari ibisanzwe pe yego mana yanjye ayiwe mujye ayiwe reka nicare hano gato turakomeza duhaye nyuma maze kugarura akabaraga mugeni we ndapfuye ubundi rero umuzi w'ibi byose ni icyifuzo nahaye Karemera cyo kunsaba no kunywa arangije ntiyampakanira ntiyananyemera ntumubeshyire ngo nuko adahari Nori none se umuntu wamubwira ikintu ntaguhakanire ntanakwemerere niko byagenze pe kuko ntiyamakaniye ariko ntiyanabikoze yakomeje kujya mbeshya nanjye iwacu bambaza nkabizeza ko biri mu nzira ariko gusaba ni igikorwa gitwara amafaranga ntabwo twabyuka mu gitondo ngo turishoreye no mu muryango iwanyu nta kintu tujyanye ikibazo rero si amafaranga yabuze nyugugu amafaranga rwose aranayabona ahubwo nuko yakoresha ibintu bidafite agaciro ariko Nori utabeshye koko umuntu w'umugabo uzi agaciro k'amafaranga n'ukuntu kuyakorera bivuna yayafata akayagura ibidafite agaciro koko nyugugu reka nguhe urugero ruto nk'aya mafaranga twapfuye yayampaye ngo arayo kuvugurura umusarani noneho ngewe ndayafata nyiguriramo ikanzu nzambara nagiye gusabwa wowe nk'umuntu mukuru urumva ari ikanzu y'ibirori n'umusarani ari cyo gifite agaciro umusarane se mwarwanaga n'iki ko muwufite nibyo nanjye namubwiraga ntanyumve kandi ibyo byose byatewe nande na Nonsiyata
Ntusi yaturiye Mukarufasi se? Ntusi yaturiye mujyanama w'ubuzima rwose. Nori ntabwo nkwemereye kubeshyira abantu rwose. Ariko byose niwe wabitangije rwose nyogoko. Nako byatangiriye kwa muganga umwana wacu arwaye. Abaganga baratubwiye ngo tugomba kwita ku isuku kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda. Tugeze mu rugo Ntusi yataniye hasibye. Akahahora avuga ngo dufite umusarani utujuje ibyangombwa. Karemera wanjye rero urabizi ko ari nyamugiyo bijya. Aho nuko abisamira hejuru. Yahise ashaka amafaranga byihuse urumva ajya no guhuruza Stefano ngo azavugurura umusarane ngo awusakare neza ngo awutinde neza ngo yewe ngo awushyireho n'inzugi. Nanjye ndebye amafaranga tugiye gupfusha ubusa mu misarane mba nyiguriyemo umwenda da. Wenda akabazo kajemo nuko mutabyumvikanyeho. Ariko icyo gusabwa cyo nanjye no kuri ndacyemera. Ntiwumva rwose. Nta mugabo gutunga umugore atasabye. No kwasobuke buriya ntabwo bakubaha nkuko bubaha umukwe wakoye zigashimwa. Nibyo ratanyogoko. Uriya Karemera we ntaba yitesha agaciro yarebye igihe maranye nawe atarajya kunsaba iwacu. Oya birakwiye cyane. Tugomba kujya iwanyu bakatumenya imiryango igakomeza kubana neza iziranye neza cyane. Kuri pe n'abamarume bakamenya umugabo wanjye n'abamama wacu n'inshuti zanjye n'abaturanyi bose bakamumenya. Aha ibyo bimparire humura ndaza kubikurikirana kandi humura ntibizatinda. We mugeni we ndabigenza nte ko mbyariye mu isoko mugeni we ayiwe ntabwo byoroshye na dini we nanjye mbuze igisubizo rwose cyekwe mbashe kwihangana tukagerageza gutaha tukabyo mujyana saba imbangukira gutabara na dini aho undi hangana ayiwe mana we nigende yuje ahantu hose no mu birenge yagezemo warebye uko ngera kuri moto koko mugeni moto sisha na dini wabasha kuyijyaho koko cyekwe gutubonye imodoka ariko mujye uzi ko wagira ngo ndumukira ufite za miliyoni imodoka se nayishyurira mbaba dinyi bonye bose barifite dini abanga gutaba mugore uri kunda ibyo bireke mugongo uracitse se ngufateye koko mata we nyicaza hari ihangane na ihangane n'ukuri humura nta kibazo mukigize ugiye kuduhamagara imbagukira gutabara oya ngiye kumubyaza oya seka ubwo se ntubeshye mukecuru uri umuganga noneho kujya mu kazi kawe k'ikiganga waje gucuruza isombe mu isoko ndi umuganga wa Gihanga ariko cyane cyane wazobereye mu byo kubyaza mwigire impungenge uyu mubyeyi ndamufasha pe ahubwo ni mumukure hano kwibaraza tumwigize mu iduka ry'uyu mugabo Rukara nta kibazo agwa neza ntabwo yanga ko umubyeyi aruhukira mu iduka rye none se kubyaza warabyize mukecuru ese ko munshyidikanyaho kandi nshaka kubafasha cyokere bose mushira impungenge kubyaza uretse no kubyiga bindi no mu maraso kuko ni umwuga w'umuryango ndabyaza mama arabyaza nyogokuru yarabyazaga we yari namubi cyane yigeze kubyaza inkuba abantu bavuze induru mubyeyi ubufasha bwawe ngiye ndumva ngiye kubwanga niba ushaka kudufasha rero reka tube ko twamugeza kwa muganga byazwi n'abaganga babyigiye none se ubwo urumva ngewe ngiye gukora ibyo ntazi cyangwa urakeka ko yari we ngiye kwigiraho wenda ushobora kubizi cyangwa utanabizi ariko hano mu isoko nta bikoresho bifite isuku rwose byo kubyaza wahitwaje ibaze umubyaje ukamwanduza izindi ndwara zitewe n'ibikoresho wakoresheje bidafite isuku sore aho none urantengushye pe gute sereya kuko ntabwo uzi inkweto nshya se za pasika ukuntu wanze kuva mu isoko ubu se waza uje kugura igitenge ugataha utaguze utwenda tw'abana wagura utwenda tw'abana se ugataha ntacyo utahaniye umugabo ubwo kandi nanze kwirirwa mvuga iyo dutangiye kugura imboga ibitunguru amavuta n'isabune mbese n'ubundi bucokori bwose bwo mu rugo umva wisanzuye rwose none rero dore icyo dukuyemo ni iyi mvura igiye kutunyagira wabibonye yewe we sereya iyi nyogo turayica he koko ihangane turataha witira hose ntabwo ari igihe wakubwiye ngo uhere mu isoko mbabarira oya reka nkwereke icyo dukora iyi mvura ni nyinshi rwose nk'uko bivuga ntabwo twayigendamo ariko nanone urebye aho amasaha ageze ntitwategereza ko inahita kuko iyi ngiyi irageza nijoro byanze bikunze ukavuga ko twakora iki rero hamagara sheri wawe umubwira uti rwose twaheze mu isoko kandi imvura imeze nabi urumva uti turwaneho rwose duhera ifuti ibyo uvuga nibyo sori ubundi satantwaye mu mvura nk'iyi ngo ayinkize yaba amariye icyo ubundi reka muhamagare Yes, Leia, how are you? I'm fine, Chris. Wowe se umeze ute? Urebye ndaho nta kibazo.
imvura niyo mbona imeze nabi. shagewe ndabona atari byiza cyane imvura imejeje mu isoko pe. Wagiye utinze? Shana nari nagiye gushaka utuntu twa Pascal ubwo rero imvura ifatirayo none nabuze uko nta. Nibyo koko imvura ni nyinshi. None se sheri wanjye ndabizi rwose muba mufite akazi kenshi ariko nyine nari ndimo mvuga nti bibaye ntacyo bigutwaye ubu ntiwanyaruka ukangeza mu rugo koko. Ariko rero nawe sorry na uzi ko watuma umuntu agira isoni. None se niba waramubereye umwana mwiza akaba bivuze urumva agize nabi reya? Ntacyo najyanye kidasanzwe uyu mubyeyi nuko akunda gukabya rwose. Aha none se tutiriwe tujya kure ubu rwose nari kuzicara mu modoka ya titireri w'ivuriro ryacu habaye iki. None se kubura gushimira nyirayo uguhaye lift ugashimira njyewe? Oya ndashimira wowe rwose nawe ushimire sheri wawe. Erega burya ngo umuzimarira ku munyagasani iyo nakugira se iyi mvura najyaga kuyitega ibitugu kugeza ryari. Nta kibazo ariko ku imodoka yari ihari se ntajye nkaba nari mpari bari gutaha munyagirwa kubera iki. Suko maze rwose unkundire ntuhite utaha ubanza usangire na reya rwose iby'ijoro amaze kunshimira. Ariko ntabyo yisabiye. Ubwo se ayo mahirwe urumva ntayanga koko? Amahirwe usabirwa n'abandi. Uyisaka ari umwana wanjye musabiyeho hari ikibazo? Ntacyo da kandi nawe rwose amasoni y'abakobwa urayazi yanga kubigusaba numva ngo nyine ntamwite ikirumbo. Ariko gusangira n'umuntu ntabwo ari ukubikirumbo. Ahubwo rwose ntazanibeshye ngo mbone hari undi musore wagize batari wowe. Reya ntubone ngo uri umukobwa wanjye ngiza kandi gasore mbona gakatakati wawe twabipfa pe. Kiri bisanye si na mama we bagenda mu mvurara. Twari boko ko we. Simagara batwaye. Cyangwa bareke twikomereza. Ko mbona barangaye se dushaka twanikomereza. Kiri oya batware rwose. Hagararo batware ntabwo rwose twaca ku bantu bari kunyagirwa n'imvura ngo twikomereze isumuco. Simbona se bayimenyereye. N'ubundi batose cyane ntabwo babona aho bicara pe. Reya jya wumva icyo nkubwiye. Lata Kiri ntubaceho rwose nyabona dore imvura ibamereye nabi. Nkuko watugiriye impuye nyine ukaza kudukiza imvura na nyesi rwose reka tumutware we na mama. Muze tubugamishanye. Ese burya ni wowe Kiri urakoze guhagarara pe imvura yari tumereye nabi. Uretse kwinjira muri iyo modoka nyine uri yicayemo ninde? Nigiye mukecuru nimwurire tubahe lift tubageze imbere gato. Reya ni wowe wicaye aho imbere? Niwe nanjye turi kumwe ngwino suhuza ahubwo nye kandi mugire vuba dore buri kwira rwose turashaka gutaha. Ko mukomeje kwinyagizanye nimwinjire mu modoka tugende. Nye imvura nayimenyereye nta modoka nshaka. Niba ujyamo genda ariko ngewe iyi modoka sinshobora kuyijyamo. Kubera iki wanze kujya mu modoka ngo tubageze mu rugo mukecuru? Jyana Sorina n'uwo mukobwa niwe wahisemo kwiga. Ndimenyereza kugenda mu mamodoka se ngo nzayagurirwe nande. Sorina ageze ku mugambi wo kwishongora kuri Anyesi na Rangwida. Aya magambo ya Anyesi ababaje atya Krista yakiriye ate? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze mu gikino cy'Urunana. Imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko President Trump yaneguye bikomeye mukuru wa banki nkuru ya Amerika Jerome Powell asaba ko haba ibyo yise kumuheraheza kuko yaracerewe cyane kandi ko yibeshe kubijanye no kugabanya inyungu ku ngurane. Tanzania yagabishije ko izohagarika ibirimwa byose biva muri Malawi na Afrika y'Epfo n'ibyo bihugu bibiri bidakuyeho inzitizi z'ubudandaji ku bicuruzwa bya Tanzania.
amakuru y'uno munsi agarukiye ngaha mwashikijwe na Nina Iradukunda mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Zabi yarahagarariwe na Jacques Niyitegeka mwakoze kubana natwe na Gahwana